Mandeva. Makhaleni. Uright bro. Ndoda nisiza lapha siza imali singene ekhaya lapha la. Abantu babuye bazothenga inkukhu lapha manje banika i-10. 20 kuseni sonto. 20 kuseni ka uzubone kodwa imali ekuseni. Ndoda zocela i-change. Ndoda mina ngilatshe ngiqinisile. Khathi ungazama umguni. Awula-change mahlale. Agijima uzame kumguni la kuma next door. Kanizwe umfana. Uyabachiya balindi, chiya abantu ngokuyi. Uthi ngachiya la. Bachiya lapha. Uthi ngisale, uthi ngihambe ngedinga ngale change. Ngiyabuya kathesi. Dinga imali, dinga change lapha. Uyabuya kathesi. Awuyabuya, ngeka kurobe. Oh, lazana. Alright. Angindawo mbali. Hayi siyazana. Njani mntana? Lithe inkukhu. Ngithenga inkukhu. Nice one. Angeke lirojwe la. Hayi ngasibomba. Amdala uthi uyabuya, ngiyamazi umuntu evele ngimazi. Okay, hayi. What sibone? But right. Ayoni right. Right. Yoni right. So lifuna kuyenza njani ukupheka lapho uyicaba? Exactly ngoba vele inkukhu makhaya vele sisikhumbulele inkukhu makhaya so kumele sithi but tiphe ngizakunika yona lapha mngane wami. Likhipha amathumbu. Utshontshile. Hayi. Ngithi maybe uyathenga vele inkukhu esela. Likhipha amathumbu. Amathumbu. Ngala toilet. Ala toilet? Hayi ngamfana ungakhuluma. Likhipha amathumbu. Amathumbu. Eza ngaphakathi. Alright. Hayi inkukhu right. Likhipha amathumbu. Abana toilet. Lapha ngiyasenza umdlalo okunye linjani. Ingali dot. Oh. Hayi. Ayikhulumela phansi. Sebu. Sokushava. Asengitholile. Sitholile ayithele yami Ndoda i-program sitshintshile. Hayi lethi imali yami hayi i-program sitshintshile. Abantu bayatshintsha. Azokutshintshile lethi imali hayi akusayenzi. madoda. Hayi sesifonele ekhaya masaluthe sitshintshile. Mina bese sithi ngiyabhatala. Hayi uthole yini ngani? Hayi akunandawo. Okay, awunankinga hayi siyabonga. Senza vele inkukhu yami vele sivele ngathi isifukama vele. Mandela. $5 yakho lana ke mina iyodwa kade sithi ngizozobhatala. Uzathini Mandela? Abantu bayajika kanti kuyento ade sesikhuluma khona. Okukazi ngakhanya ngani kuzithwele. Kuhle kwathi inkukhu le isinuka. Inkukhu le iyanuka. Uyazi abantu bajika sho. Umuntu uyaphenduka. Umuntu nje ajike nje 2 minutes. Lapha kuhle kwatshintshwa izinto kwathiwa inkukhu le isinuka kubi. Yeyini ukutoto. Ile butata. Yaqa ibisikhangelwa konke ikhanda la. Kambe shiwe inkukhu yami fresh kangaka. Hayi bizikhangela ikhanda zitshekisa ikhanda thoba ubutata. Kodwa lo bo spray inkukhu Mandeva. Mzeza mina ngithi konke lokho anti uyabona lapha. Bo spray inkukhu khangela kama talks konke uyabona lapha. Hayi khangela zobutata. Hayi ngiyabona. Ambasola ama client hayi ngemba sola. Hayi lami ngizathini sise lento le. Lobutata. Kodwa hayi abantu bathi sure sent. Kodwa wona usugijima kumguni. Hayi mina sesithi ngizokubhadala le mali. Akusho ukuthi imali yakho senza thola. Ingozi yobuyaka. Hayi awe senza kubona next time. Hayi